Dobar dan. Budući da Bloomsday festivala nema ove godine, imat ćete nesreću da ću vam ja, Aljoša Šerić, morat pročitat ulomak iz James Joyceovog Uliksa. Pa počnimo. Zamisli zajedničku menzu koju ćemo možda imati za koju godinu. Svi klipšu dolje da im napune zdjele i porcije. Sadržaj proždiru na ulici. John Howard Parnell, na primjer, rektor Trinitija, svaki majčin sin, da i ne spominjem predstojnike i rektora Trinitija, žene i djecu, kočijaše, svećenike, župnike, feldmaršale, nadbiskupe, Salisbury Roada, Clyde Roada, iz radničkih četvrti, Dublinske gradske ubožnice, gradonačelnik u svojoj kočiji od medenjaka, stara kraljica u bolesničkim kolicima. Moj je tanjur prazan. Poslije vas našom zajedničkom čašom. Kao fontana Sir Philipa Cramptona. Obriši mikrobe rupčićem. Ona je nakon tebe svojim rupčićem utrljava nove mikrobe. Otac O'Flynn sve bi ih rastjerao kao zečeve. Svejedno stvarala bi se gužva. Svi bi htjeli biti prvi. Djeca bi se tukla tko će ostrugati lonac. Bio bi potreban lonac za juhu velik kao Phoenix Park. Da harpunom loviš slaninu i butove iz njega. Mrzio bi sve ljude oko sebe. U hotelu City Arms ona je to nazivala table d'hôte. Valjda. Juha, meso i slatko. Nikad ne znaš čije misli žvačeš. Tko bi zatim prao sve te tanjure i viljuške? Možda će se u to doba svi hraniti tabletama. Zubi će postojati sve lošiji. Napokon, nije bez smisla ona vegetarijanska ideja o izvanrednom okusu svega što raste iz zemlje. Češnjak dakako smrdi. Poslije talijanski verglaši grlati od luka, gljive ko moljike. I životinje to boli.